He poro tū kei te haere ake i te whare pāremata, he ai ki te hunga whakapai, horoi hoki i taua whare nui o te motu, me piki wā rātou utu. Tekau mā toru tāra e rima tekau heneti i te haora te utu ki a rātou i tēnei wānei, nā kei a ngā Huia Wade tēnei pūrongo. Tata ki te 25 tau, a karasi o Rāuatahi ko te lea e whakapai ana i te whare pāremata. O ngā māko wele o fia i le, sifuru koru lima sifuru. Ninga fo yo rente o yo pawa, ye fai fo stau ta, ia e mana o mia lava so swani. No te whenua o Hāmoa tūturu tēnei tokorua. I hara mai rāua me o rāua whānau ki te whai te moe a. E nita money from family and my mom and dad and the pio. Toko toru ngā kai whakapaipai o te whare pāremata i te awatea, e rua te kau mārima i te pō. Engari e ai ki te uni ana, he iti rawa a rātau utu. He pakanga tēnei mō ngā kai whakamā katoa o te motu. E ti kāinga me tīmata ki te whare pāremata. When Bill English and John Key are in their nice tidy office, they are getting that nice tidy office off the backs of workers who are working for the lowest possible wage. And it's disgusting. We support them on what we're doing, but like everybody in the economy, the government's working hard to try and make sure that people can retain their jobs. Ko tēnei te whare whakaruru hau mō ngā tāngata nui o Aotearoa nei. Haunga nō rā na kai whakapaipai whare. Ko rātau, kei raro e putu ana, a utu nei. Hea tētahi utu pai, mā rātau? E mea ti ana mātou, ko te kauma rima tāra ia haora e tikana. Ko tā te rōpū reipa, he whakapiki i te utunga iti rawa. He mahi nui tēnā, i te mea ka kite ngā tangata no tāwahi i o rātou mahi ki konei ki roto wenei whare. They deserve respect, and the respect comes through both their conditions and in their pay. He rangatiratanga i roto i tēnei mahi. Hei a pōpō ko tā te ringa tō tā mahi, he whakatū hākari hei whakatairanga i te rawa kore i te whare pāremata. Ngā Huia Wade, te karere.